Zdravo, čaj, ono su Techno Team Games, znači ćemo igrati Minecraft. Ali pravimo jedan poseban gameplay, to jest probat ćemo, evo na svezi 1.5.2 i probat ćemo da nađemo Herobrina. Herobrine, ako ne znate svi, evo sada ću vam... Ispričat ću vam priču dok budemo tražili, tako da idem da probam da ga nađem u Netheru. Evo, pod broj 1, Herobrine je nastao, sumnja se, legenda je da ga je napravio brat od Noća. E sad pitanje ko je Noć? Evo, čovjek, tako je. Da, Noć je čovjek koji je zapravo pomogao da se napravi Minecraft i on bukvalno nije izmislio, ali Mojang mu je dao pomoć da bi mogao, samo da provjerimo nešto, da bi on mogao da napravi taj Minecraft. Kao prvo, dok je Noć bio na fakultetu, to jest koledžu, Noću brat je umro. Niko ne zna kako, niko ne zna kada, ali on je umro. I sumnja se, mislim priča se da su njega, to je taka legenda, da su njega sahranili sa kompjuterom. Jeste, i on je dečko, znači ustao i napravio... Da, i sumnja se da je zapravo on Herobrine. Moguće. Znači mi da je on ćemo izmislio snimati Herobrine, sve dok ne dođemo Herobrina i... Da. Evo čujemo gasta, idemo polako. Vidite, moramo, što alfa verzija. Ako ne budemo mogli da nađemo ovdje, probat ćemo da nađemo u... Obično se malo da potrčim. Ovo može se trči dobro. Evo vidite, lava pada, on bi trebao da Pigmeni. bude ovdje negdje. Evo ga je Pigmeni, on je po legendi taj... Noćov brat. Da, i on je kralj ovog Pakla, to jest, da. Da, i on je stvorio ovu vojsku, Pigmene i... To je retko, to se postoje par, ja mislim čak jedna samo prava slika Herobrina, baš ovako uslikana, i također jedan lik na YouTube-u, izbacio je snimak i moglo se vidjeti jasno, ne baš jasno, ali moglo se vidjeti ovako Herobrine kod stakla. Da. Nešto se čuje li? To je pećina. I još se smatra da je Herobrine kao prirodni čuvar prirodnih... Rudnika. Jeste. U našem svijetu. Možemo ga na primjer naći i u rudniku. Da, bilo bi pa... I ljudi, tražimo ga. Tražimo. Možda će ovo vama biti dosadno, ali mi nećemo odustati, zato što je to Herobrine. Tako je. Naravno, sve set nismo pravili, u game modu smo. Onda se prebacim game mod 1 da uzmemo psi, da napravimo portal, da ne bi šetali do tamo. Tako. Vidite kako se to radi. Ljudi moji. Vidite to proja, znači dečko stavljaju i više nek što treba. Evo vidite. Znači i više nek što treba. Slobodno mi stavite još više nek što treba. Ne smeta to ništa. Da, ajde, izbriši se. I... Tako, zapalit ćemo. I mi prolazimo kroz... Nether portal. Vraćamo se Čiku i da bi ga možda vidjeli treba da uključite malu. To je da smanjite rezoluciju kao zašto. Imamo loš FPS, baga mi, doslab mi je kompjuter i moram jednostavno imam bolji kompjuter. Šta je ovo? Ovo neki mrak. Nešto to, neko čudo. Ljudi, mi smo zapali u neki poludimenzionalni prostor. Neka govna i... Daj možda izađi Herobrine. Ajmo, danas. Probaj da kopaš. Šta da kopam, već da je sve crno. Evo ga. Vidite, ovako mora da bude magla. Samo da okucamo game mode 0. Evo ga, creeper. I krećemo. Beži creeperu bre jedan. A ići ćemo samo u jednom smeru i tražit ćemo da proletimo na Herobrina. Možda ga i nađemo. Možda... Vi naravno pažljivo gledajte ako ga možda mi propustimo da
Da, možda ako vi primetite, samo nam napišite u komentarima. Mi ćemo pokušati da pogledamo ponovo video i da ga pronađemo. Da. Pošto veoma je teško snimati, pričati i gledati u ekran u isto vreme. Veoma teško ljudi. Veoma. I probat ćemo Moramo naći neki prirodni rudnik ovdje. Da, tražimo i prirodne rudnike neke. Tu ima Herobrine. Čak se priča da... Herobrine kao rudar neki. Da. Ali mi ćemo to otkriti. I... Evo, mi pičemo. Znači, pičemo po šumu. Ček, samo uzmem drvo da napravim brodić. Ako možu, uopšte 1.5 da se napravi brod. Da, ako uopšte može da se napravi brod. Da li ćemo moći prvo da napravimo crafting table. Otvaramo crafting table. I sjećamo drva. Da vam kažem, ljudi, sjećamo drva. Ima jedan lik... Alo. Ne mogu da to I, evo, napravili smo. Laki može da se napravi brod. I, evo nas. Pošli smo, može da se napravi brod. Ipak može. Svu sreću. Ako ćemo lutati dok ne nađemo jedno veliko ostrvo. Može da bude Herobrine. Ako tražimo. Naravno, najvjerojatnije izaći će i epizoda Slendermana. Happy Wheels 2. To je najvjerojatnije se izaći u skorije vreme. Da. I mi... Naravno, ovaj serijal ćemo nastaviti, nećemo odustati i probat ćemo da Da, sve dok stvarno ne utvrdimo da li... Herobrine postoji. Postoji ili je to samo mit, legenda ili tako nešto. Evo nas vidite kakvi smo lepi, kisli. Ono, upravo smo uhvatio sliku. Da, lepa slika, evo nas. Da držim F2 kod mene. Ops, ovce. Evo krave. Kada vidite u daljini Herobrina... Pomislite da je kravu. Da, pomislite. Mnogi ljudi su mislili da je to krava i krenuli prema njemu, ali... Ali on ih je samo u koko, kako bi rekao. Kako bi na kulturan način rekao. I... Ovim planinama je to... Evo, čak našao sam neku pećinu. Moramo naći neki prirodan rudnik. Našao sam To nam je u ovom... Našli smo. Još malo noć je, bog. I po noći je veoma... Da li je moguće smo našli... Ili ipak... Nismo. Ipak to nije ništa... A pogledaj tunel. Kuda je neko pogledaj. Vidi. Da, kuda je neko kopao, ali to... Nije ništa. Moramo se sada penjati. Tako je, moramo se popeti. I taman kad pomislimo da je pravi rudnik, ono je u stvari ništa. Ali dobro, mi nećemo odustati, naravno. Idemo dalje. Idemo dalje. I naišli smo, brate, na cvijeće, to da je uspjeh. Op. I ništa, nita, ne vidimo nita. Vole paukove, brate. Paukove imam neko. Sam si vidjeti crvene oči. Ne! Dobro je. Da je pauk, samo da nije. Evo ga i skeletoni. Pauk, još jedan I naravno ako niste znali, ovo je verzija alfa. Da, Evo ga, prirodni rudnik. Ako hoćete da... Znači, Herobrine morate... Da, kao mi, onda morate verzija 1.5.2, zato što ovo vi verzijama... A, Herobrine je uklonjen, nešto je On je puklo. mrtav. A Creeper tu. I ja mislim da smo mi pronašli taj rudnik. U kom se ne vidi ništa. Dobro, evo je lava. I jedno drvo. Wow. Da, neki znaci od Herobrina jesu drveće bez lišća. Da, ili tako nešto slično. Drveće bez lišća, piramida od peska blizu okeana, to jest vode i... To su naravno sve pročitali na netu, ne mora da znači da li je tačno. I tuneli 2x2, znači 2 bloka u dužinu, u visinu i 2 bloka u širinu.
To naravno tako je pisala, pa mi smo htjeli da provjerimo da li Herobrine stvarno postoji, pa zato smo i napravili ovaj tutorial. I vidjet ćemo da li on stvarno postoji. Sad dok pravimo ovo, ono izleti je Bogu. Da onda ga nećemo jasno. A! Poruči to drvo pa će biti dobro. Ovako ću. Da li idemo po ovim pećinama? Da li dobro. Po tim pećinama ja sam... Čekaj, uzet ću 2 ugljena, čisto da napravim baklje. Da bi napravili baklje, zato što baklje nismo ponijeli. I pali skeleton na curi. Eno ga tamo glava. Mi stvarno da možemo... A ćeš prvo pomisliti da namestim na hard, a? Moguće ljudi da se namesti na hard, da ćemo ga toga vidjeti ili tako nešto. Slično. Ova duha baklja to ne valja. I mi idemo tunelom koji nas vodi možda. Ali možda i ne. Do Creepera, vodi nas do Creepera. Da, a Creepera to nam nije bio cilj, ali dobro. Vidite koliko ima puteva tu. Ićemo jednim od 100, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ovdje vjerovatno i onako nema ništa, moramo. Dobro, znači ova 2 puta izlaze napolje. I ova izlazi napolje, ali ima nešto. I ušli smo, tako reći, u podrumu. Ušli smo po smislu. Evo je lava. Ušta ga je metala. I metal možemo iskopati. Šta će nam metal? Dobro. Herobrine, došli smo da te posjetimo. Dođi ti nas da posjetiš. Da, trebaš nam. Ne, zamalo. Nema ništa. Nema ništa ovdje. Nema ništa. Moramo ići onda kuda smo i došli. Ovaj serijal se ne izvršiti odlično sličimo. Naravno. Ovo je samo jedna od mnogih epizoda koji će izaći. Da, gdje ćemo se potruditi. Da, nađemo! Da nađemo dokaz da li Herobrine zašto postoji i da dokažemo tu legendu. Znači, mi igramo. Ovo je voga pauk. Nije ona mještajka ljudi stvarno. To je sve. Nije ošte skinut mod kao što... Da, u modu se barem prepoznaje kad je mod, zato što tad on nosi mač, a ovako ne nosi mač. I napravili smo opet brod i ja mislim da nema od ovog posla. Ni da. Znači ićemo dalje, probat ćemo da vidimo da li ima na drugom ostrvu. Vidite, veoma je zajebano sad ovu magliju u ovoj gledat i veoma zajebano. O, skeleton. Skeleton. Pomislio sam da je omrat. Ja isto. Kakav je ovo delo lep. Dobro, ali džabe to lepo kada mi podođu. Kada ga ubije. Ćao, skeletonu. Sad džaba te djelo. Jedno ga pauk tamo gleda. Ne mogu da ga udarim. Gledaj, ne mogu da ga udarim. Gledaj! Udaram ga strijelam kad sam rekao. Gledaj ovo je. Bolje da bežiš ti od njega, ubit će te iako imaš dijamant. Eno ga Enderman. Gdje je Enderman? Eto ti ga, ti hoćeš da se kačiš protiv jačeg, pa ne može sine to tako da se radi. Magla je svuda. Da, njega možete često naći iza drveća kako viri. Gledaj, ali su dosadni ovi skeletoni. I ovo je ljudi strašno. Znači on često viri iza drveća. Ove zlatne jabuke smo ponijeli čisto ako ga vidimo da možemo što duže da preživimo. Jes, da ga baš onako lijepo uvatimo. Eno ga je Derman, vidite kakav je ružan. Gledaj zombi s mačem, da li to može 1.5.2? Ne znam, brate. Ovo je sve Enderman s teleportom. I vidite, kakvi smo mi
Dočića ga ubio. Uspjeli smo. Ja mislim da bi trebali dođemo u neku šumu ili tako. A stalno pucaju buđavi i skeletoni. Ali buđe, bit ćete pobeđene. Da. Evo imamo drveća, dobro je, zavi. Možda se Herobrine krije baš u vašem svijetu. Da, možda. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna gdje će to govno da se sakrije. Ali mi ćemo provjeriti da li je to... Istina, da li se treba plašiti Herobrina? Ili ipak ne. Da li to mala djeca mogu igrati? Ili ne. Vidjet ćemo. Mi... Dalje. Šetamo? Ej, vidio sam belo oči. Oh my god, da li je to možda bio on? Ne, Mike, vidio sam belo oči. Ljudi, ako je to bio stvarno on, mi ćemo, znači, premotati klip i napravit ćemo još jedan klip sa ovim klipom. Ne, Mike, zašto sam vidio belo oči onako? Dobro, provjerit ćemo, ljudi. Veoma je neizvjesno. To je onaj put gdje smo i bili, pa tu je bio. Ne. Ono je Luke Skeleton, na to sam 100% siguran sad nego. Kako je bio, onako bela oči odjednom. Vidjet ćemo, ljudi, evo... Nije bio skeleton, vidjelo bi se da gori, ali... I ljudi, ja mislim da je ovo kraj. To je to za ovu epizodu, mi ćemo, ako smo stvarno vidjeli... Herobrina, mi ćemo opet napraviti klip i... Eto, pokazat ću vam da možda on stvarno postoji ili ne postoji, zavisi šta je. I vidimo se ljudi, volim vas, subscribe-ujte, čao!